tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tšeo. I've just completed commissioning court papers to challenge the Expropriation Act in court. Mokgatlo wa dipolotiki wa DA o hlohla molao o moso wa pušetšo ya naga le go kgopela kgorotsheko kgolo ya Western Cape go fediša ka botlalo. We were hoping that we'll get them by today, but by the latest we are told that Thursday they will be here. Tona ya tšhireletšo le bagale ba sešole Angie Motshekga o re mašole a 14 a Afrika Borwa a wa bolailwego ka DRC a tla bolokwa ka tlhompho ya sešole ka botlalo. Bešung Thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le warra o ka Stan Letlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Tša mathomo mokgatlo wa DA o rometše dingwalwa pele ga kgorotsheko kgolo ya Western Cape go hlohla sephetho sa go fetišwa ga molao wa pušetšo ya naga. Mokgatlo o nyaka gore kgoro e bone go fetišwa ga molao woo bjalo ka go se gate ka mošito o tee le molaotheo gomme o nyaka gore molao woo o fedišwe. Molao woo go bolelwago ka ona o hlotše dipolelo di gana go fela lefaseng ka bophara fao go thwego o tletše ka tshedimošo yeo e fošagetšego gomme o saenetšwe ke mopresidente Cyril Ramaphosa kgweding ya go feta fao a nepilego go fihlelela dinyakwa tša molaotheo maikemišetšong a go rarolla go hloka toka ga peleng. DA ka dingwaleng tša yona le ge go le bjalo e nyaka magareng ga tše dingwe taelo yeo e tla hlathago molao woo bjalo ka o sa sepelelanego le molaotheo go thekga ntlhakemo ya bona. DA e re ga se go arerišona pele ge molao woo o tla fetišwa go tlalletša seo mokgatlo o re go na le mafokodi ka gare ga dikarolwana tše dingwe tša molao woo go etša go se kwagale le go ganetšana ga dikarolwana tše dingwe go seo DA e se hlalošago bjalo ka go se gate ka kgato e tee le molaotheo. I've just completed commissioning court papers to challenge the Expropriation Act in court. The DA is fundamentally opposed to the Act in principle, and we have been since 2018, because of the fact that it opens the door to power abuse in taking people's property away without compensation in an open-ended way, which is entirely contrary to what we believe the principles of the Constitution are, and certainly opposed to the DA's policies and principles. Tona ya sešole le bomahlo a dibona ba nto ya tokologo Angie Motshekga o re mašole a 14 a lebotho la sešole sa Afrika Borwa bao ba bolailwego ka DRC ba tla bolokwa ka hlompho ya seriti ya sešole ka botlalo. O boditše palamente gore mašaledi a mašole ao a tla gorošwa gae Afrika Borwa ka Labone. O gateletše gore go thwalwa ga lebotho la sešole ka DRC e beile ka thomo ya SADC go ya go hlola khutšo ka nageng yeo. Go le bjalo mekgatlo ye mengwe ya dipolotiki e nyaka gore Motshekga le mopresidente Cyril Ramaphosa ba rwešwe maikarabelo godimo ga mahu ao a mašole. Go sa le bjalo ye mengwe ya mekgatlo ya dipolotiki parlamenteng e ipileditše gore go hlongwe khomišene ya baahlodi goba ya parlamente go nyakišiša mahu a mašole ao a 14 ka DRC. From the latest reports, yes indeed, the delay is very disheartening. Currently from the reports we're receiving that they are still in Uganda undergoing all the medical processes, and which we also are pressing very hard to get our disease. We were hoping that we'll get them by today, but by the latest we are told that Thursday they will be here. We cannot sit back as our neighbors suffer the deprivations and degradations of war. The Freedom Charter instructed us to respect the right of all peoples of Africa to independence and self-government, and to use that as the basis of close cooperation with them. They were thrown into battle, ill-equipped, underfunded, and without critical support in one of the world's longest-running and most brutal conflicts. They fought alongside the DRC armed forces against the well-trained, well-equipped M23 rebels. Yet their own government sent them into war unprepared. Our forces are left vulnerable due to inadequate funding, outdated equipment, and poor logistical support.
The lives of our soldiers are put at risk in hostile environments with insufficient protection, and now we are seeing the tragic consequences. The government must be held accountable for sending our troops into danger without necessary means to ensure their safety. Our government has deliberately misled the people. The reality is that our soldiers are fighting an enemy that has better weaponry, better resources, and better intelligence. While the rebels possess advanced military equipment, our soldiers are sent to battle without drones, without fighter jets, and without critical military assets. They are left vulnerable, fighting a war they cannot win, all because of the failures of this government. Leloko la EFF Mboizeni Ndlozi o fedišitše segwera sa dipolotiki le mokgatlo o e bego e le legae la gagwe mengwaga-ngwaga ge a ntšha sa mafahleng a gagwe morago ga dikgwedi tša setu. Ndlozi o re gabjale o ya go tšea lemanoga le lengwe la tša dithuto tshekegelong ya naga ye. Poledišanong le SABC Ndlozi o utolotše gore go homola ga gagwe le go palelwa ke go ba karolo ya conference ya go kgetha boetapele ya EFF yeo e bego e swere ngwagola ka Disemere go hlwetšwe ke dikgogakgogano ka ga go fegwa ga gagwe dibeke pele ga conference yeo. Ndlozi o re o boditšwe gore a dule gae le go se tšee karolo mererong ya palamente le ditiragalo ka moka tša mokgatlo wa EFF. I have left the EFF, I have left party politics. O tlogetse sengwe seo se neng se le gaufi thata le pelo ya gagwe. Loeto la Ngaka Mboizeni Ndlozi le di Red Berets le fedile. Ndlozi o ntse mo mokgatlong go tloga kwa tshimologong wa one. Mo puisanong le SABC o senotse fa feditse ka makoko a dipolotiki a ka ya le EFF e leng lekoko la gagwe le a neng a le bitsa legae la gagwe dingwaga-ngwaga. I have taken a decision to step away completely from party politics. I'm leaving party politics. I think I've made my contribution in that space. Ndlozi o nnile sebueledi sa ntlha sa bosetšhaba sa EFF a re tsela e a neng a tshwere ka yone mo dikgweding tse di fetileng e ne e sa siama ebile sa dumelane le melao ya maitsholo a lekoko jaaka e tlhalosiwa mo molaotheong wa lone. Yo e kileng a nna mmamoratwa a na le maatla ka monyebo wa dinako tsotlhe mo EFF ga se yena wa ntlha go kgaolwa dikamano tsa gagwe le lekoko le legolo la bone la sepolotiki mo nageng. Mo ngwageng o fetileng motlatsa mopresidente wa lekoko Floyd Shivambu yo a sa bolong go nna tsala ya moeteledipele wa lekoko Julius Malema o tlogetse lekoko go ya go tsenela lekoko le le tlhomilweng sešeng la MK. O ne moragonyana a latelwa ke modulasetilo wa maloba wa EFF Advocate Dalimpofu ga mmogo le tokololong ya lekoko Advocate Busisiwe Mkhwebane. Ndlozi a re e ne e se tiro ya gagwe ya go bolelela lekoko ka tshwetso ya ga Shivambu. The idea that I should have ran behind his back and informed other people or the leadership suggests that I'm an informant, a gossiper, or a wedge driver. I am none of those. It was Floyd's decision. He had to communicate it. It was not my decision. It was his. A re go retelelwa ke go nna teng ga gagwe kwa kokoano bosetšhaba ya batho ya boraro ya lekoko go ne ga dira gore a kgaolwe. I was suspended about 6 weeks before the conference. Khabagare o na tsibogela ditshwaelo tsa sešeng tse a di dirile mo mafaratlhatlheng a boitapoloso ka ga mopresidente Cyril Ramaphosa. No white puppet acts like that. Coupled with the Bella Bill, the NHI, and all these policies have really agitated and disrupted both domestic and global white capitalist establishment, let alone the imperialist forces. Ndlozi a re o tlogela lekoko la gagwe ka segakolodi se se phepa ebile o lebogela tshono e a e diretseng lekoko mme o eletsa maloko a gagwe a maloba le lekoko la gagwe masego. Pešong re sa le amogela temošo ke ya gore diteng tša pego ye e latelago di ka legarola matswalo go ba ja kuša ba bangwe bohloko kudu bana. Ba malapa a batho ba 10 go ba 13 ba hlokofetšego kotsing ya go šiša dinama tša mmele ka Hoedspruit provinseng ya Limpopo mo mafelong a beke ba ipileditše go mmušo go ba thuša go boloka magagabo bona. Batho bao ba hlokofetše nakong ya ge tekisi thulana le bene ka dihlogo mmileng wa R40 gaufi le Kapama. Bahu ba be ba nametše sefatanaga sa go sepetša bašomi ka Hoedspruit go tšwa ka Acornhoek ka Mpumalanga magareng ga bona go be go na le morutwana wa sekolo.
ye e bile kotsi ya go šiša dinama tša mmele. Dinyakišišo tša nakwana di šišinya gore dikoloi di thulane ka dihlogo. Badamedi bao ba bego ba nametše tekisi ba lobile maphelo a bona ka moka. Ba bararo ba bego ba nametše vene go ba tshela ba tlhokofetše le semetsing mola ba bangwe ba kitimišeditšwe bookelong ka Mpumalanga. O re a ke tsebe le gore ke thome kae, re sa tšhogile, a ke tsebe le gore ke direng, ke palelwe ke go lebella dinepe tša kotsi. Ke kwele bohloko go fetisisa because the way di diregeng ka gona, the way ke boneng seswa ka gore o tlhokofele go baba, o swile, a swa a ba a fella taxing. Gareng ga batšwa setlhabelo go be go na le morutwana wa mengwaga e 14 e le go Kgatlego Makine yo a bego a lebile dipapading tša diatlete sekolong. Tafole ya go hloka motho ke segopotšo sa gore morutwana o wa Mphato wa Bošupa ke gona a ile. Lapa la ga Makine le latlhegetšwe ke maloko a bona a mabedi go bala malome wa Kgatlego yo a bego a otlela tekisi yeo. Re le ba ga Makine re robagile dipelo, re kule bohloko gagolo, ga rena mantšu a re kgone go bolela. Go ba ba tlhokofetše bontši be ba šoma lebenkeleng le. Devastating. It's a tragic moment for us. It's hard on all my people, all the staff members. We're just trying to cope and hopefully respect one another. Tshepedišo ya diteko tša DNA ya go kgonthišiša bao ba lobile go maphelo e tla dirwa go sasa. Go letetšwe gore batlhankedi ba mmušo ba boledišana le malapa ao a tlhokofaletšwego. Monna wa mengwaga e 14 yo a laotofatšwago ka go kata mošemane wa mengwaga e 16 o ganeditšwe ka beile ke kgorotsheko ya magistrata wa Frankfurt ka Free State. Ge a fana ka kahlolo magistrata Ezekiel Matlou o boletše ge molatofatšwa e se motho wa maleba go ka lokollwa ka beile ka ge dinyakišišo di laetše gore o šetše a lekile ga makgetho go tshwenyana le dihlatse molatong wo ka go ikgokaganya le tatago motšwasehlabelo ka WhatsApp go mo kgopela gore a se mo senyetše bophelo. Sebataladi sa bana ba basimane ke mokgwa o baagi ba Frankfurt ba kaileng monna wa dingwaga di le 40 yo tswaletsweng ka ntlha ya go betelela mosimane wa dingwaga di le 16 morago ga go monaya bojalwa. Affidavit e badilweng ke moemedi wa semolao wa molatofadiwa ka nako ya kopo ya beili e senotse gore molatofadiwa o ne a kile a dira melato e tshwanang le ono. Magistrata o na bolela gore lebaka la gore molatofadiwa o na le kgaitsi e ntseng e le teng e tshwanang le eno ga go mothusi ka gope. The history of the applicant points to one issue that it raised by the prosecutor, particularly during her arguments that he's got a behavioral pattern of committing offenses. Even the investigating officer stressed it. Baagi ba Frankfurt ba re ba amogela ka tlholo ya ga magistrata mme mekgatlo e farologaneng e ntseng e tshegeditse motswasetlhabelo ya re seno ke tshiamiso. Re thabile haholo ka tsamaiso ya lekgotla la dinyewe la rona. Ntho e etsaetseng ga e thabela. Mothei wa setlhopha sa Sefora Ntombela Foundation ebile e le tonakgolo ya maloba ya Freistata a re go sotlwa ka ga basadi le bana go fitlhile mo maemong a masisi. O re ipa ba batho ba batho le ba basweu so o na tlo tswela pele a tswele ka mositone wa hae wa o etsa ntho bane o iqadile a sa le monyane empa he bana ba rona ba save jao o dutse ka mona o tla dula ho fihlela a ba gwejwa. Kgetsi buseditswe morago go fitlhela mopitlo a tlhola malatsi a le 10 gore go tsweledisiwe dipatlisiso. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Frankfurt. Kgoro ya thuto ka Gauteng e re kotlo ya dikgwedi tše pedi ntle le tefo go hlogo ya sekolo sa dithuto tša tlase sa Hammanskraal yo a laetšego batswadi go lefela mašeleng a sekolong sa dithuto tša mahala e lekane. Batswadi ba šitišitše dithuto mesong ya lehono gomme ba ikanne go dula ba tswaletše dikgoro tša sekolo seo go ba go fihla ge hlogo ya sekolo seo a tlošwa. Seo se tla morago ga gore kgoro ya thuto e bušetše hlogo ya sekolo mošomong gona sekolong seo. Batsadi ba re ba duetse madi ya sekolo sebaka sa dikgwedi go ya ka taelo ya mogokgo. Se ke le fa sekolo se e le sa tse go sa duelweng kwa go tsona. Ba re ba duetse madi a ikwadiso a dibuka le tuelo ya dithuto ya kgwedi le kgwedi go fitlhela lefapha le bona mogokgo molato wa bonwenwe. The principal somehow convinced the community that this is it's a private institution. But the registration fees are 500 rand per child. So when you're coming with 3 or 4 kids, you'd pay
how much? 2,000 rands. I get rapatela school fees is at 250 rands every month. What are the stationary range? The highest was 960. Name former cop. There's an investigation ka motho molomo. Ha o checka mothala na utswitse go Soshanguve. Modiba na utswitse go Khomotso go Soshanguve. Aphiru na le tsa hae kwa deditse. Why the district ba re tlisetsa batho ba mofuta? So ba ngotse gore ke ska go officing, ke ska kena ka mo jarateng ya sekolo. But ke na le bana ka mo sekolong. Jaaka mo go kgona sekegiwa dikgwedi di le pedi ntle le tuelo ka ntlha go duedisa batsadi mo sekolong se se sa duedising. Lefapha la re mogokgo a ka boela tirong ka gonne go sena bopaki kgatlhanong le ena. The allegations of theft, there's no evidence that was found during our investigation. So the principal was never charged with any theft of any money. So it was only 3 counts, that is that of not following the policy when they decided to make parents to pay for school fees. Gape mabona o tsibusitse batsadi gore go kgoreletsa dithuto le go thibela barutwana go ya sekolong ke tlolo molao. Le fa go le yalo batsadi ba ikana gore ba tlile go tswala sekolo go fitla mogokgo a belesediwa. Offenses Timo, SABC News, Hammanskraal. Batswadi ba bangwe ba sekolong sa dithuto tša tlase sa Matlodi ka Mahikeng provinceng ya North West ba nyaka dikarabo morago ga gore tšhirahlaka go ba sileng ya sekolo seo e phuhlame le go wela barutwana ka phapušing ya borutelo. Kgoro ya thuto ka North West pejana ile ya ikana gore ya go lokiša sekolo seo se ya bago dithuto tša tlase le tše phagamego. Kgoro e sa le leanong la go huduša barutwana ba sekolo sa dithuto tša godimo go ya sekolong se sengwe seo se kaonafaditšwego gore barutwana ba sekolo sa tlase ba kgone go šomiša diphapuši tša go theta tšeo ga bjale di šomišago ke barutwana bao ba sekolo sa dithuto tša godimo. Batswadi ba latofatša kgoro ya thuto ya province ka go hlokomologa maphelo a barutwana. Morago ga gore SABC News se etele sekolo se se potlana sa Matloding ka Lwetse ngwaga e fetileng, batsadi ba ne ba ka ya fa ba tshogela matshelo a bana ba bona. Ba lela ka ceiling eo e ka phutlamang nako nngwe le nngwe diphaposi borutelo tsa di-mobile tseo di neng di na le megala e sa sirelediwang ya motlakase, tlhokego ya metsi le kgelelo leswe kwa sekolong seno. Seo se ne sa pateletsa barutwana go ithusetsa mo phatlhalatseng. Batsadi ba galefile thata morago ga gore barutwana ba grade 5 ba welwe ke ceiling ba le mo phaposi borutelong ka Labotlhano. Ba re tiragalo eno e ka bo e sa direga fa lefapha le ne le tsibogile ka bonako. Lefapha le lone le ikgatolositse a le kgathalele matshelo a bana ba rona. Bana ba itlhomela mo diking, nagana bana ba bangwe ba batonnanyana ba setse ba tsene mo sesading gore ba kgona jang go ka tšhentšha diphete. Lekgotla taolo la sekolo le tsibosa fa seno e le tshimologo ka ntlha ya fa diphaposi tse dingwe di ka phutlhama ka ntlha ya fa seemo sa sekolo se le maswe. Nna ke rata gore a lefapha ke le raya ka re le tsiboge le seemo se re le mo go sone se cause nou yana dipula di yana ga re itse gore nako e go tla pula e tla tlang ka diphefo ka seako se se kae go na le possibility gore re bana ba le mo sekolong roofing e beetsa ma sekolo e be se wela bana. Lefapha la thuto mo North West le ganetse SABC ka tetla ya go tsena mo sekolong. Fela le kaile fa le tla tsepamisa mogopolo mo go netefatseng fa sekolo seno se tlhabolola mo ngwageng e latelang ya ditšhelete. Go na le baithuti ba ka nna 16 ba ba dirang mophato wa botlhano ka go sekolong sa Matloding Primary School ba e leng gore ba bile ba wela yalo ke ceiling ga sekolo sentse se tsene. Mme re ka tlhalosa gore ba bile ba tsewa ba isiwa ka ko tleliniking ya selegae gore ba ye go fitlhelela yalo thuso ya potlako. Sekolo sa Matloding ke dingwe tsa dikolo tse leng gore di tlile go baakangwa mo ngwageng ono wa 2025-2026. Mo tekanyetsokabo ya ngwaga wa ditšhelete ya 2023-2024, mokhuduthamaga wa lefapha la thuto Viola Mutsumi o kaile fa lefapha le beetse thoko 1 billion rand go baakanya dikolo. Thabang Morutlwa, SABC News mo motseng wa Matloding. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka ya dišere tlhole eme bjang ge GSE e tswalela pejana e reng ya bohlano. Ranta e šomile gabotse ge ba petšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe. Tšhupiane ya theko ya dišere ka kakaretše GSE le yona e šomile gabotse.
theko ya dirafia ka moka e šomilwe gabotse go balalo ya olietala. Bagišo tša rena di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano bjalo ka YouTube, SABC Plus app le nomoro ya rena ya WhatsApp le X. Gomme ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo SABC 2 le go SABC legae ga bjale warra pule ra kgwatha o latela ka maemo a boso gabotse. SABC madimesha go shaboso shomele khona re bona ga botse gona go lotse di botse tsa dipula di ka di le ga botse ka dikarolong tse di lego ka leboa le ka botlhabelo ba ka Afrika Borwa pula tse tla ba tse di botse go tlhabela ka dikarolong tsa ka KwaZulu-Natal magasho a rotlela ga botse la ka mswana re sa bona ga botse gona go lotse di botse tsa dipula di se ka di le ga botse ka bogareng bana ga bjalo le ka dikarolong tse di lego ka leboa le ka botlhabelo ba ka Afrika Borwa go tlhabela ka dikarolong tsa ka KwaZulu-Natal magasho a re tlhokomeleng ka dikarolong tseo ba tlo tsa boso ba re letša ga botse magasho a re tlhokomeleng re ka ba le diphefo tše maatla ka lebopong la rena la ka bodikela ge re ya ka dikarolong tše a re tlhokomeleng go le ka bogareng bjana ga bjale ba re letša ga botse ruri re ka ba le pula tša maatla ka dibi ka dikarolong tša ka Freistata go fitlhabela ka dikarolong tša ka North West go godimo ka dikarolong tša ka Polokwane gona ka Limpopo province ba tirelo tša bose ba sa re lemoša ga botse magaešo gore a re tlhokomeleng re ka ba le phišo e ntšhi ka dikarolong tša ka Kapa Leboa wa ka re tšona le go ka borwa bodikele ba Kapa re bona ga botse lewatle le tlhafile ka dikarolong tša ka bo Cape Town magaešo a re tlhokomeleng ka dikarolong tšeo re ga botse ka dikgrate temperature re di lebelela ga botse di laetša di fodile ka dikarolong tše dintšhi o le ka dikarolong tša ka Johannesburg ke lesometshela o tsenabele ka Pretoria e tla ba le botse mo mesong o fitlhabele ka dikarolong tša ka bo Kimberley gona ka dikarolong tše tša ka Northern Cape go ya bjale ka dikarolong tša ka bo Vryburg go laetša di ka tlase ga masome a mabedi ka moka go le ka borwa bodikele ba Kapa go laetša ga botsenyana fela go fodile ka dikarolong tša ka bo Cape Town lesomeseswai Kapa botlhabela le gona go laetša ga botsenyana fela go fodile ka dikarolong tše e le lesomeseswai ka boqebega go fitlhabela ka bo East London re di lebelela ga botse la ka moswana tla re ge di retoga tša bontšha ga botsena fela di fiša ka dikarolong tša dilego ka bodikele ba ka Afrika Borwa o le ka Kapa Leboa go fitlhabela ka bo Cape Town masometharo-pedi go laetša phišo e ntšhi ka dikarolong tše fela ga o le ka botlhabelo ba ka Afrika Borwa le ka Leboa go laetša ga botse go fodile o le ka dikarolong tše tša ka bo Richards Bay wena le go ka dikarolong tša ka bo Ladysmith ka bo Emelo ka Mpumalanga go fitlhabela ka Pretoria go laetša go tla ba go fodile magaešo go tša go nna ke re mošate